87.6 Ghetto FM. Tio kudia Rais William Ruto enembiego gweketha. There is something called finance bill. Ejendukire gwetwa Gen Z andamanirite oria. Gen Z buriuga ate bo maandamano jau. You used to say that demonstrations were called by Raila Odinga and the ODM team and those that are against the government. Nugo tuide anandide ibubu kuandamana. There is no Wiper here. There is no Jubilee here. Do you see any ODM person here? Ade na mutongeria wayo Raila Odinga newe wijikene na maandamano. We are the new Raila Odinga. Raila mbijore ona Gen Z maandamano ne ogatumwa kumira Kericho. Yeah. Gen Z ire ni Agwambo kethroeje. Agwambo, this is a message to you. Usitoke, don't come. Please stay at home. Mwire nine kebote kuendeja. We saw everything that you did for Kenya. Now let us. Kenda igwa mwire ni akareka kueja niki na boke mumisaga. We miss you, but Agwambo, please, tunatoka on your behalf, okay? Sure. Thirikari nayo imbiobo miretera petition to have tear gas flavors because amwezi kwa mnatumia pilipili flavors. Ire ni anene bayo badhithi atea. Copy vape mtengeneze tear gas zingine kama wewe unaona. True. Ini like minty ice. Ndaigwa na abwe tear gas ire polisi baturaga gutumira iri flavor. Ini minty ice. Pilipili flavor. Shop around. Let's invest in that. Na bobara bojuritie burukire bwe bariuga atea. Rais okuigwero mbare a Gen Z. Bariuga kabalori ni unto anto abuita nguge no ahadi taire ko Gen Z. Tutaunganisha stima. Kaunti Meru kuingi manto ja stima ijakuamire. Tumekutana na wabunge wenu na tumekubaliana mambo ya stima iliyokwama hapo nyuma. Na tuko na pesa bilioni 1.2 ya Meru County kwa sasa. Butengete. Mnataka tuendelee na hiyo mpango ama mnataka tufanye namna gani? Endeleeni. Endelee. Ndiriwire ni abunge ora bakabutethia jutekeje gukua makaide. Hawa waheshimiwa, mimi nataka niwaambie pitisheni budget haraka. Hawa wananchi wanataka stima. Ghetto FM. Anto bachuke heshimiwa baraugere bakamende finance bill. Mena finance bill egwethwa na tukwamendi egwethwa kabisa ndo gutiwe gutethia tweta wana yuthi. Ibwirite abunge benu tharakanithio. Dio tubamenyithetie na Patrick Munene turamwirire athiame gwethia tukwamendi agwethie. Ni onto riu na arakurukirie yendere bukauga atea. Tukamuruta na kura jitu tsainete tharakanithi mari na kareke na murugala. Anto batharaka bwibo kuona finance bill ewe kebwa. Finance bill tikubwa. I bill tembo ndeta na mbere otwire gitumi ute kuona kebwa. Nonto twinyerekete muno nonto maguri metete kuringana bara tutomba gwitethia. Mwenzako wena igetu abunge ibarakurukirie finance bill endere. Ndire ruwa wenyenda ndare murebi. Ore wigetu ogoti bure kuga tugitage na twire are ona atea. Ogoti bubu ibokanyeria mwananchi wa kawaida. No menye ya bunge benu barakurukirie endere. Kwanja bunge betu bo babetirie muno batuthekaira beturomba kura lakini twagiye kuona maoni mao. Ore ogwiritwe ne omara na twire ne kimugwiritie. Amapi ni onto bwambere finance bill ni ekareta maendeleo jaliku mirandi yonde and other institutions tumbete kuromba itiomba utuika funded through the finance bill. Anto baingi ndeu baraugaga atarire raringairwa kura. Baraba ingi baraugite itigetoke lakini MPC bagwetukia no raia bado tembeganere. Especially mwesimu yetu kale kwa Mpiuki to expect tekero no agakurukie tikareke wenkaririe ni barabonde tharakanithi baramikurukirie no gatwekebera bagukurukie na ati tukabathomithia 2027 tukabashaura tandi gwimbiri antu begembe kinyabwirite ni maoni. Kama maoni yangu mwananchi hapa Mutwadi, mimi nimesema hiyo bill hiyo ikipita TP bill finance bill tuambirie leo kurita maoni
maoni kaidi. Maoni yangu nasema hiyo bimbili hiyo inaenda kupitishwa. Dekaneni na dieto butwire barabu kuona barabu lingire ndhikirio. Bunge batoba kembe sionde cyane ndenemiro na miro yonde na bunge batoba Kenya yonde. Nikibukuga iba bulingite ndi. Nondo boda ko defend president. Ande bo defend mwananchi robo era kura. Mwenzako na wali ugane atongeria bali kubongwa babulingite ndi. Joni poa yo la ginyambunge bonda ba miro kwa yo no te wa upinga musanda yo nonto ana aja na mwananchi. Aruto wena ni woretete mbungene muswada jo gwita msaada. Ruto katika ina thina ginya kithae na wathani bora bande bukanesa thina ni ambunge wao mukulugiria musanda. Anto baimenti buburi ugata. Ondenda kwariria mpire ndikiri. Ruto gotarere, bauto gotarere, ende Ruto gothikira. Tukathirima na ndebene. Geto FM. Imubunge omo Amiru tare obange bagikurukia na speaker wetano. Dr. Mwiti Munya ni untubili unienderete mbungene ulira bunge betu ata. Wakienda mbunge watasame hiyo finance bill watoe hiyo mzigo. Tunaendelea kuongezewa. Bagikiraga antu nde na rais ndere no bauge kino ki. Baito kira no ya ngutu meita harakire ati aro tijuri. Cheituma nyumba ya kireti. Bagakira antu ibatwire ora bakabathithia. We shall bring them down. Na hiyo tuatutishwi na tutatishwa na sisi hatupangwi. Bomba kwithiro Iruto bagukira uria Kenya baingi bamukiraga. 50 million Kenyans can't fear one person. Aya mwenzako utegukira Ruto na mwire biria bikumweketha. Ndagurira kari gako pampa sa ibuku taxi mai ibuku taxi ekuro utegendo jake utoraga. Ne hata ungi bukwenda kumwira bwa pads. Ethera mwekuro agukura ka menopause bato ni oturi na icio tugura. Ade ba genzi gita riu rigakinya na butina mbeca. You can't tell your period to be like apana usikuje leo. Buena point buriuga butumba kwira. Period kaeni kwa you know you can't do that. Aya nande genzi burira rais ate bogoti bunthe. Yo Zakayo. Ayo Ruto te kuthura bagwita Zakayo. Zakayo ni jina, tuendelee mbele. Aya genzi endere ni nore bukwiraga rais abuchokedie. Zakayo shuka. Kuitwa Zakayo si jambo. Bora tulipe ushuru. Nande genzi nontobo kuigwa Zakayo auga. Sasa hata nyinyi naye mko na maneno. Sore president auga goti no bukari wabure mwira ata. Maliza uende. Naruto harega kumenyera baba bagakonia kangwengwe. Wakwende kabisa. Geto FM.